Ula wa kanzala wa tene wa Ndalani Gregory Mulwa niwaumania vanene kiko cha kuomboanga nyumba cia enenthi kila kiendeeye kisioni cha Portland Athi River kauntini ya Masaku aiweta ta kivuthya kwa mbai ya Mukamba na vala wamakathiia atongoi waipa kwa kuungama na kutetea itheka cia enenthi kisioni ki. Mulwa emutula muti President William Ruto aiweta vaivata wa kwatha akenya nyumba cia ndevi ya nthi aendee na kuomboangia ala makite. Beni Musau nilivota witu. Kanzala wa tene wa Ndalani Gregory Mulwa ainena na vilingi wa maovo niwaumania na kutula muti vanene uombwangi wa nyumba cia enenthi na ula Uendee kisioni cha Portland Athi River kauntini ya Masaku aiweta kita kivuthya kinene kwi mbai ya Mukamba na vamwe nau akathiia ndongo cia waipa itongoi ni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni kuondoa kuungama na kutetea itheka cia enenthi kisioni ki. Na yulu wa undula Uendee wa kuomboanga nyumba ngaliko cia maboko jasia tawo unduzi ndwelezo Uendee nundu ni wanako munene wa mali ya andu ila mamandite kwe vinde nene andu makekala matena mali yo manangiwe mali yo tangala manene siana sikala ikomanza na mbwana yokete kulia ila nitonie serikali ibinda dimwe ku Uomboi wandu karibangi. That was inhuman na yune kitungi wengi kwetha nacho ni so inhuman kote kulia andu unduzi ungame na buonduzu uneka wana haraka niki kana nundu ukamba ketha kula kungi ketha ni kula kungi kwetha kuilio ikulia mbai yonde na andu onde meju milioni ndunu amainena na wasi omwe ndunu amaitabia musumbe kana kwe kanisa kwe sukulu na zindu isu ni thembeo itatano ida ikwatangwa nundu ibwana mathaithana bomo machotoni wa kilake na kwaze kike kwa factory ni mwanene kwe misi ya andu na ciana cia andu yune kuli wale kulia na tiasia unduzu ni muthuku na indi nitukwata mbau ndeto cia atongoi maitu Kalonzo Musyoka ngavana witu wa vina ndeti ona munini wake Mwangangi Kilonzo kana unduzi wale Kuendee. Wengi Gregory ni wa mutula muti President William Ruto aiweta tawaile kuungamya uombwangi huyu na kutungia enenthi ngalama aiweta vaikitumi kya kwatha Kenya nyumba cia thawa munini kana affordable housing na alama minite na kwaka sio maendeeye na kuomboangiwa. Tisenga muno nundu wa serikali wa Ruto ula waasia ni bottom up lakini yuni mubango wa kwananga mali ya andu pe kitumi chao cha kwitha na mubango wa kwake andu nyumba na mwala maki Uomboi wa nyumba ketha ni kutoneka etha na ngo ya kimundu ya na nyumba isu iungama kuomboa ngi. Kanzala Gregory ni wathingelela vaikitumikia niu cha kuomboangia enenthi na mono ivindani ye yambua na mitiani tutu nena siana sikometenza mbua yune yambie kuwa siana siwiwa sinza sibu kweka siana ila sika mitiani ikegea siba makanisa andu methaithe ameba ona nyumba cia ngai thembe inenga wendaya ni chao kiutuma matane ona kunenge nyumba cia thaithi ndaya kila ni malo kwata na ametuki pyo ni musumbi akabindwa ni ondusu na woni usu na mwe ni koti akazia ungame ni kana andu azima ketha meko wezu no akila ya ile hivyo na etha be kaindu ka betetwe ona etha nubai kwau manewe ni kwa serikali na imale oneo teno no ma serikali mo zenga muno ni kuona serikali ona ila tizia motiyo kota serikali itu ya Masaku County Council ona ndine usishwa kwanza yemo kana lengi kina kitumi chao cha ukalahata kuka kuombwa nyumba cia andu ona etho tuyo wako ni withiwe vilingi wa maovo Mutongoi TV nyeni tawa Ben Musau.